ditaba tse itlhomeng pele ka jeno ho kgakotse projeke ya tlhahiso ya tlhwekiso ya Metsi e qositseng tjhelete kaalo ka dimilione tse 130 tsa diranta Masselspoort ka ntlenyana ho Bloemfotein. Athe Dingangisano tsa puo ya Pulo ya Palamente santse di tswela pele. Khaitsela ba tshele ba hlaho ne le ditse le nna ere ke rebe jole he mmuisi tlolong sa ditaba tsa dipapadi tse ka di ditlhomme pele ho tsena tsa marandang papading tsa rona ka pareka sheba jole papading ya bola maoto hlile ka ditaba di batla di le monate haholo ho kgalala mehleng ya PSL mo teng a fumana jole he le hae le letja mme a thu feta mono tla hle go sheba jole ka botebo hlopeng sa naha sa bafana bakeng sa o fumentso jole he meputso ya bona ka morero batla ba sebetsa hantle papading tsa kontinente ya Afrika tla hle go phetela jole he ka papading ya rugby mo re tla hle ditlo kopana mafelong ana bekile tsena tsa URC ile tsena tsa derby kwano na ngina ya Afrika Borwa ditaba ka botlalo tla le hasa tsa reng ya bosupa tla be fitile ka metsotso e 30 kwano ka baleng ya mantla ya One Free State TV mo teng tla ba tsa tsamaela bang ka tsamalena le sigo motsiri techniking go fela jolo ga itsela ka mme sala bale he wena muya ka moetle ho pola hore One Free State TV bo ka moso bo hana jole ke nakaro province na ya Free State. One Free State Television. The future is now.